contoh toilet yang duduk, sitting toilet. Kita duduk, buang air besar, tunduk sikit. Okey, tunduk sikit bila buang air besar tu. So jadi bila kita meneran, pressure tu tak turun ke direct rahim belakang dan menyebabkan kita kena wasir. Dia kena tunduk sikit. Jadi bila kita teran, pressure tak direct ke belakang. Kalau toilet cangkung pula, boleh tunduk cangkung. Jangan cangkung dia tu, tak kena juga. Kena tunduk sikit. Okey? Kena tunduk sikit. So baru pressure tu tak direct. So jadi tak sakit belakang dan tak kena buasir hemorrhoid. Okey? Selamat beramal.